Draga moja družba in lep dober dan. Danes imam za nas pripravljeno afirmacijo, imam blagoslovljene misli. Prejčerajšnjem sem pričela z afirmacijo imam bogate misli, kar je seveda zelo podobno tej afirmaciji imam blagoslovljene misli, se vsi vemo, kaj pomenijo blagoslovi in kaj želim povedati za to afirmacijo. Povedati želim namreč to, da imamo bogate misli, da imamo blagoslovljene misli, da imamo misli polne obilja dobrega, pomeni to, da ne mislim samo v materialnem smislu, ne mislim samo v finančnem smislu, ampak predvsem, kar je veliko bolj pomembno, v nematerialnem smislu, v duhovnem smislu, da imamo misli, ki nas napolnjujejo, ki nas bogatijo, ki nas blagoslovijo. Ne? In zato afirmacija imam blagoslovljene misli k temu zelo sovpada in pozivam vas, da takoj, ko zaslutite, da vaša misel ni blagoslovljena, ne? Da vas želi obremeniti in jo poskušajte takoj zaustaviti in jo zamenjajte vsaj z eno pozitivno mislijo. V redu, lepo se imejte, pa pa!